معانا النهارده جملتين انت ممكن تشوفهم شويه شبه بعض في المعنى، لكن بصراحه هم مختلفين. تعالوا بقى نشوف مين هم الجملتين دول. اول واحده I traveled last year. انا سافرت السنه اللي فاتت. تمام. تاني جمله I have traveled before. انا سافرت قبل كده. ممكن دلوقتي تقول طيب سافرت السنه اللي فاتت، سافرت قبل كده، الاتنين دول او الاكشنز دول حصلوا في الماضي. ليه هنا traveled وليه هنا have traveled؟ انا هقول لك ليه. ركز معايا. يلا بينا نشوف اول جمله. I traveled last year. انا سافرت السنه اللي فاتت. انا عايز اسالك سؤال، هو انت عارف انا امتى بالظبط سافرت؟ بالظبط السنه اللي فاتت. يلا نروح لتاني جمله. I have traveled before. انا سافرت قبل كده. نفس السؤال، هو انت عارف انا امتى بالظبط سافرت؟ لا، before قبل كده. ايوه امتى؟ السنه اللي فاتت؟ لا. سنتين فاتوا؟ لا، ما حدش قال. هنا بقى الفرق ما بين traveled و have traveled. لما تقول traveled ده ال past simple، انا عارف امتى بالظبط سافرت last year. لكن لما اقول have traveled لا، انا مش هقول امتى، انا هقول لك before. تعال اتاكد انك فاهمني وناخد شويه امثله. انا اشتريت عربيه من سنتين. I bought a car 2 years ago. عارف امتى انا اشتريت عربيه؟ 2 years ago. كمان مثال، انا اتخرجت الشهر اللي فات. I graduated last month. انت عارف انا امتى اتخرجت؟ الشهر اللي فات. ده ال past simple. يلا بينا بقى نروح الناحيه الثانيه. I have traveled before. ده ال present perfect، لما يكون حاجه حصلت قبل كده بس انا ما قلتلكش هي امتى حصلت. I have had an accident before. عملت حادثه قبل كده. هو انا امتى عملت الحادثه؟ معرفش، انا ما قلتلكش. طيب انا قابلت شخص مشهور قبل كده. I have met a famous person before. هو انت عارف انا امتى قابلت الشخص المشهور؟ لا، انت ما قلتيش. هو ده ال present perfect. فبكده انت عرفت لو بتتكلم في الماضي قدامك two tenses، زمانين تستخدمهم. ال past simple وده اللي انت بتستخدم فيه او بتقول فيه امتى بالظبط الحاجه حصلت. last year, 2 years ago, last month، زي الامثله اللي قلناها. او حتى لو بتتكلم في الماضي بس مش هتقول امتى الحاجه دي حصلت، وهنا بتستخدم ال present perfect، وممكن تزود في اخر الجمله before. بس كده انت كده النهارده تقدر تستخدم ال past simple وال present perfect علشان تحكي اي حاجه حصلت في الماضي. باي باي.